Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kibakong san mentaka singi Shillong. Daga parti thamai en penmi kinoya lam na Northeast. Rasam tiar yada haki Samla balak pentebit ban yarap para beriu. Budin ke HYC ya ke FIR bala ai Khubor pulit halor ke land compensation ban yasaj uba bright starwell marbanyang nagabenta ki Naiwieng. Bat mentang nyapai Khubor ki bakamnya. Daga jingtmu ban te song melon yaki sengsan hima na ki Jylla ka dong lammingi kari India northeastern region bandon ka wei ka sur ka wei ka jingtmu bat ban kaang da ka wei ka sur nagabenta ki jat banriu ritpat ka ni ka than hakmat kari India. Kinong yalam ki bakantub yo menteri rangba ka Meghalaya, kinong yalam na Nagaland, na Assam, bat na Tripura. Kila penlong ka jingya kendu lang hanong ba New Delhi, ban penbena perthai yakarai ba kila ya menjurlang, ban penmi perthai yakani ka jingtmu. Kumba kalong menta. Kani ka kenhuon kan sa penbena shen yaka kerteng, ka dur kadar, ki jingtmu, bat ya kinong yalam ki ban penyat yaka nang ni syakman. Kumba kalong menta. Kinong yalam na kitay ki Jylla kindang sandur ya ki jinit ki jinat ki ba kin sa penbenapat ba hakitayo bat ki benai banwan. Mr. Vijay Rankol, who is the president of the Tripura Mortha. We also have with us Sri Daniel Langtasa, who is the founder of the People's Party in Assam. And I'm also joined by our National Working President of the NPP, Mr. James Sangma, and our National General Secretary, Mr. Bagay, and also other leaders of the NPP. We, the leaders from different states of the Northeast, have come together today to make a collective and a historic announcement, which is the coming together of various voices of our region to form a united, singular political entity that truly represents the aspirations of our people. For too long, we, the younger generation leaders in Northeast, have spoken about the same issues and concerns of our people, but from different platforms and political spaces. We have realized that our strength lies in unity, and that it is time to give our people one collective voice. Taking inspiration from the vision and legacy of great leaders who fought selflessly for the identity and development of our land, we have resolved to carry forward their ideals by coming together under a shared vision for the future of the Northeast. Today's announcement marks the first step towards building this common platform. To take this initiative forward, we have decided to constitute a committee that will deliberate on the future course of action, including the modalities and structure of the proposed political entity. Our united effort is guided by a simple conviction that the people of the Northeast deserve to be heard, respected, and represented through a strong
Ka District Disaster Management Authority East Khasi Hills haka South Tarik Naiwieng kala sam hitiar yada ban pendon kam habadon kinu kijing lingshop kibor mariang emergency responders kits shaki khna kiba pendap ya kajing syahikai mons ngobha kabahab haka yuva abda mitra scheme. Yakini kitiar lasam ha usosotham auditorium Shillong ha kabala sakhilang da Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ba Lakman Rumbui kum ukongsan ha kajingadan lang ka Director Disaster Management kong Mat Theodore War Nongbri ka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kong RM Kurba u Additional Deputy Commissioner ba Shanlang Warjri bat kiwei de ki officer. But I'm glad that through you, the volunteer, that you as the first responder will be able to reach quickly. And not only that, I'm very happy for Miss Kerda Khubor, like the name Panker Banda, so her action, her volunteering is also to take care for, to help in the course of if there is any emergency. We need this time because now as the youth, what is the most thing which the young people, even the old people do today? The first thing if any accident happen or any disaster happen, the first thing they do, click a video, make a reel, and then call the district authority to respond. So let us change our mindset. Let us respond first and then do whatever we do in the next movement. Because if everybody, because as I used to say, all of us are reporters, all of us are the newsmakers or the news provider or the content creator. But if all of us, instead of responding, we are busy to make reel, to make video, what will happen? So, my dear young friend, this is not happening to young people, even to old people also. The thing is that we should know that the first thing is that to respond. Respond, if we cannot respond by ourselves, we need to ask. If in the case of the fire, we have to ask the fire brigade. We have to ask the district authority or the sub-division authority, ask the case maybe, so that whatever disaster which going to happen, we could mitigate as much as possible. So my dear friend, we are living in the world which we cannot live only us. We need the society as whole. So only to join hands. That's why we need NCC, we need NSS, we need NEHU Kendra, we need Bharat Scout, we need civil defense and Hoka volunteers to do all this thing. And it's not very easy for the government to provide everything. We need the people who really understand the need of the human being. And you are the one, you are full of 34 here, you are the one who understand. I hope that collectively, and we know that the Chief Minister has really wanted to engage with the youth. This whole week, whole 2 weeks, we have seen that the Chief Minister has given the platform to different youth through the Chief Minister Youth Engagement Program, that to engage with the youth. Engage with why? We have to instill in the mind of the youth. Kinong yalam kahinyaw Tribute Council HYC Soyong Zone Batnong Thliu Circle. Haka South Tarik Naiwieng kilaya kendu ya uba Vivek's aim SP East Khasi Hills banpen kenmau halor ka First Information Report FIR bakila ai kam menshwa persya ya kibriu kibadawa pisa 10% na kitrai jaka kibayo ya kibha by jaka land compensation halor ka jingshna ya ka Surok Western Bypass. Hadin balaya kendu ya uba Vivek's aim Uba Purning Shabong President HYC Soyong Zone ulayat hu hakinong thok Khubor. Ki pulit kiladep charge sheet laingut ki brio. Haka charge sheet ka baar an sa pengat sakat tu kat ningut halor ka FIR. Ki pulit kidang penlong ka jing toket halor ka ni ka kam ulaong. Pat nakaliang jungi niya sa danya yay budin. Man panti kana ba kanay ka kis kam day ban
Jylla nanti berpengaruh bagi kes kali banyak cemat. Kalau kata bentang iwan kendu di SP bentang sini bandingkan kata bentang. Ya kibaca saksit kidon kubah langut yai tambah hangskan saksit let's say kilap ban bun yang taruh nomor bah kasakan saksit ke pedap kilap ban bun yang taruh imlak ban melak ban tip nomor bah kadai ke kamram jong keyboard plate nomor bah ban kan yang kata dan dia yang mentahi dia dan langut kibaca saksit dan dia kawai ke bah nak liang jongi ni kentu ya kabor kulit ni keyboard jong kaan i hakan dia ka juk ke bah mentah hakan dia ka jala ka jogi kinok song sinong jong jala Meghalaya hi ki du musim kamtam lele habaya dai bakane ka jing kendu jong kibru ki baduk per kibru ki bespa habaya dai bakata ka jing sim lan competition ka jing dawa ya ka bah ya ka lan competition dai kibru ki bespa hande kini kibru ki ba sya dawa ki kibru ki baduk kata ka jugu musim marbalai yole ki don kata ka jing teng baka jing atatin yole se maki kimla ban kotbor ne maki kimla ban ya challenge yang ne ka kam marbalai marbaki ki baduk nak tak tahu kerpat ya kebor jokaan kerpat ki bor plate ban simkhia ya kena ban persisa ban penting kena ba buatlah kita ki baduk menaki baduk kila kidon la ka jong kebor bagi don la ka jong ikhtiar banda waya la ka jong ka hok law tak benta kerpat ya kebor jokaan bersimkhia pi hidup mentari yang ba ka inquiry kadangnya cemat te nalian jongi ringi nang ya budin marbalai ku bang mene kaskan chat sheet ka fa chat sheet adap de kasakan cacit kesa pendap traition ni de hendai ke jingtok kit ikadang ya semat malbai kan dai kam go jariut jarwat ha kam dai ka balong simple ka dai ka kam ka balong kompleks nak tak tahu ka jing inquiry du mentar kadang ya semat ini beri kidan buat ani ki kidan amun am gini kibriu nak liang kibor kilong kim pat sa kim ai ruam de hendai ki long independent du mentar ini kiba sa penya ka bayar kiba penyak FIR kita gumba laingut ye tambah kibri kiba ya syak file FIR kita argut kejing dawa kalong 10% sejerong subuh menta kiba yo daki kumbang mo kidawa 10% sejerong don ki kap ba ladang ikan yang to bisa ka 10% wat yang tak 10% lu ka tam yang tak bisa ka bagiyo tendai habang pa imat ba kading jing dawa kalong bet 10% sejerong nakalan komisyon kabaki pa iba kiyo kayam ta bakni ba ka to ay buatan ke mungkin ye kaliang jong kaseng jim don ai ban le yak ta hendai nyai budin ban penting kena ba nakaliang ka bod jong ka anjen sim kai ne kam tang tai bi katai ya ladang ikan ya kajing sak dawa bisa kat ku gajing itu jong kibri kalong bai yang ta ka whole stretch jong ta ka Shillong western bypass hendai kendiat ki bami tang kita ki laingut ki nongsong chudong jong ka jabar ki mi syahmat ban pai la Katanat penroi ya kakot kakya health department jo ka sarkar Meghalaya kala billing ban siu bai wai la sansnem tam ya ka yeng ka ba dang pendan kam menta kum ka urban dispensary ka badan hamaulai nong lum kani ka dispensary ka ajing syakri ya ki pat ba ka snong maulai nong lum maulai nong pedeng maulai motsiar bat maulai selai karya Uba Bright Starwell Marbanyang MLA hakasau tarik Naiwieng ulalit bu da kajing tho ha office menteri rangba bat ha office menteri ka kot kakhya tamarba kimdan Shillong Uba Bright Starwell Marbanyang ulatmu banyasad nagabenta ki Naiwieng namar ka health department kala leklet bat billing ban siu bai wai man ubenai ni man usnem yakani ka yeng bala pendan kam kum ka dispensary Layo jing tip ru baki Naiwieng kila ban pensange ano ban aiwa ya kani ka yeng syaka sarkar na ka jing slam palat ban siu ya ka bai wa yeng. Lada ki Naiwieng ki pensange ano kan bu ya ki jing ya ki pat ba jong ki NEHU kisnong. Ka maulai ka layo dispensary la slamba ka ba penlengo ya ki pat ba kalong. Hadu menta kani kisnong kam don ka dispensary ka ba paka kumbalong lem ki wei pat kisnong hangni hasor Shillong. Kasorkar kaladan kajaka banshna dispensary hamaulai bat ki borshnong ru kila NEHU banshna yaka hakapor balong menteri ke Dr. Amperin Lingdo kalakular banteno daka dispensary ke bapaka hendrai kani ke jingtumu kampat urlong hadu kini kisngi Khubor ke tambah wellness story
di ka tahu tapi kabar laban kimla ban siu du mentah dari keladan du ka jingwan instruction ni isnem balagan พี่กันนี้คำนี้ก็เป็นทำไมสกว่ามันเป็นชายนี้บางครั้งก็ dispensary กับ NEHU Memorial Dispensary ก็เป็นพวกมูลายก็ได้ก็ dispensary ก็เป็นเริ่มตั้มพวกก็จะละหางชายกันนี้ก็มัดละระรู้ว่าทับพวกยังดอลบาร์เท่าอันกัน bà kalau ting kalau school thamula banong ba ka dispensary ko la rim tam apo ko jena ndai hadu mentam ne kani dispensary ka dang shong wai sa te nalo kata pan kani dispensary ban chwa ka dan hapo mulai nong pedeng serta ke kat nadu ngi dang khna mangi akan mau ka dan bi apo mulai nong pedeng te ndai hadin na mulai nong pedeng kisha pha mi marba kaju ata ka poru trai barim apo mulai nong pedeng kim sim layo ek bai wai hadu ki haban pha mi te dei hosnem arpo ba lingba ka jing tri stom jong ki nongkit kam snong jong ki na po nong lum kham tam kum ju ru na po nong preng mot siar ba sai gria ti snong ki marjan te gilala man penyo ek bai ka yim ka ba piang ba ka ba hadu mentar ka function ba ka di ka ku om tang ya ka mulai nong lum dei ki snong ki marjan baru apo ka mulai te antara apa yang turu nadu usnam arpo imat lang makla di benai August te keladan ka agreement ba ka sarkar kan siu malo benai ya ka bai wai rei kumju piang kumalo nong pedeng ba kiyo kitrai tang komba ka tu ka di benai rei hadu manta pada dia tu ajan sam snem ki kamyo ya ka bai wai te kini ki try him kileno la ai ka jutho la wan ni kendu Tena kalian kecuali Haji Syaru mengalah ada pengikut, mau you Commissioner Secretary itu dari hadu mentah kadang sasa. Te kata hari kebang wan hang ni upor, pan makalong very urgent. Ya perkat ya ka upaya hari di bakal kau dikiat. ka ikadaw ban hap song wai sa ato kam tam chaka ne boleh ni พี่กระตากินกับลิงโง่มองไอ้พี่กับ dispensary กับละริมตั้มปกติละช่องไว้แต่ในกระดอนกระจักรอันไทยพี่กันมาเอาตัวพอร์บางอย่าง inspection นะวิธีแบบกี่ health infrastructure พวกกำลังให้พวกเอาไปกองอัมพรินแต่เงี้ยไรเลยya dintu ngilai keren maka don ko be cakap po mulai nong lumi ka ba laya keren ba nakaliam jong sinong lu ka depan ai ke NOC ba kam don jik percaya be nakaliam sinong man ai ta ini khot jaka ban sina ya ka dispensary te henry ka balingo ado menta kata ro kam urlong te haji sha nakaliam jong i kong amprin tu for immediately umar sindap ka tu ka inspection te ngai kendu i hadin ka tuni por hadin ba sedang ka session na po assembly ai sya por kendu ngai om ba ketu kelaya Shillong dan rei mentala ketu bani benai rei kat kum jing tip ka jungi pat kampat i ya sinu te kadi ka concern ka bang aku apa personal chief minister haring kat ruban tetip ya Kesorkar Meghalaya kalayo artili ki khusnam naka Ministry of Electronic and Information Technology MEITI jang kesorkar India hakalumpung National E-Governance Division NEGD kabala Longdangshan hanongba New Delhi. Ya ka Meghalaya lami ikmat da Upravin Bakshi IAS Commissioner and Secretary IT and Communication Department IT&C. Kini ki khusnam balayo ka Meghalaya kilong nakabanta ka jing pentrekam ya ka DG Locker but Entity Locker haka jingelang balalong haka South Tarik Naiwieng. Ka jing pentrekam ya ka DG Locker but Entity Locker kawanra ya ka jing shngan haki jing tre jing kata baki riu shim kabu kinumla ban ple ni pendan kam tu ya ki kot kisla badan kam jong ka sorkar. Kijing tray minot bat jingle shitom jong kinong tray hakatanat IT&C jong ka sorkar Jylla kalawan ra yakane ka nam hakmat ka ri India baro kawe. Yakane ka jingelang DG Locker and Entity Locker la play da US Krishnan IAS Secretary MEITI ha New Delhi haka South Tarik Naiwieng. Kinong yalam ka Trap National Youth Front HNYF Southern Border Area haka South Tarik Naiwieng arhajar arpusan kila ud shaka Deputy Commissioner East Khasi Hills District kong RM Kurba halor kijing kabaki palba kathan balat kiya kendu na kijing sneo palat ka surok mausenram balat bat ka jingle mon jong kinong nya trok kibayat na kani ka surok unong yalam kani ka seng uba kelang thongni ulaong dangshan labatha yakinong nya trok banom kid overload na marka surok kala sneo palat
Lakan turu iki truk ban yat tang hakapor miet ban laj nakadheng lenti. Kila kerpa deka Deputy Commissioner ban penmi deka jing penbet wathamai ya ka jingrung jingmi jongki truk hakani kasurok. Long ni remontasi ke jingwan tungi kelong pengiwan kedui di si boborom tungi jumpa iskasa sesrik namar kuma pli ni kipor blada bru klami ya ki lat patai Khubor na pisiahi ila iba ka jiking ki surok seti sapo sya ranikor seti sompung bomlong syu kelong telentiru ke pelong singgelin ke berit yang tadi kini kali ki he bakit yong ke bitrok kilakit kilap julor kiladon ki poru trok kerkani ke trok laham ki bakit ko kelap blok kaliru bor sisi te hang niru i ba kiriu pai bahi ki bolului ki besong hatu ki dong ki thai ki mar ki jinge bala sakut bor sisi kedai na takdau wilayah syong wilayah perkat alor kani tingi wari ibu sti sai isi tilong ru isi bakloi balayong babiar here to serve you to look into this matters jasa kaweru kolong kumi ba habang yakran berkini ki association joki trok kilong ba toh ini kungu ya kata kata piong mapi ya kan kum da la prabeji saneng la don kumita ki jungkular pemhandai tang stiu layak ya kuju layak min siru kajing jang kalir ko bubun namar kalong segelin kali berit-berit bersempa sekaru ke pama kidong kibri ke basong sti kadong dingi gilalong kibri ke las ir syah du kata namar kajing king juga umpung deh katuru ka bam i sania syu bolong hanu ko kala ban khalam ke bolong kunu namar dapat benia bhai kini kali kitku kibkit syu temonong ka limit kila exceed ka limit namar dapat ka komia namar kaju katu ke jingking ke bolong dui lolor lolong ke bam i sania syu ya senia adu sausan teli senia tenang insania syu hanu kena ka khalam katu ke par kidon ka we ka sensible rules ngibran syu ki we second option bengiat jadi katu ke men kinjar menumpat kinjar kitu beri jengi besar sikit kadang tanjung ni harlor kata ngi awan mani pendui di si tadisi loong ba ka we break sungin ya bu tenang tadi Badak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.